Prema rezultatima najnovih istraživanja, deca koja u najranijem uzrastu nemaju vitamina D pokazuju u detinjstvu naglašenu sklonost infekcijama, a kasnije nekim autoimunskim pa i malignim oboljenjima. Tokom prve godine života, pored kalcijuma i fosfora, svakodnevan i redovan unos vitamina D je neophodan. Njegov nedostatak uzrokuje dobro poznate oboljenje rahitis, koji, osim promjena na kostima i zubima, daje čitav niz drugih zdravstvenih problema, pre svega vezanih za imunitet. Za odrastanje dece u toku prve godine, znači od rođenja do završetka prve godine, potreban je vitamin D da bi deca rast kostiju bio pravilan i da ne bi došlo do pojave jedne bolesti koja se zove rahitis. Mada sama bolest rahitis, šta to znači? Znači da nema dovoljno u toku brzog rasta, ne dolazi do ulaska minerala kao što je kalcijum i fosfor, a to potpomaže vitamin D. I u periodu odrastanja znači dolazi do nedostatka ovog vitamina D zato što ga nema dovoljno u majčinom mleku ni u kravljem mleku. Međutim, kako je sad na tržištu jako mnogo preparata koji su u stvari adaptirano ovom kravljem mleku, onda znači dolazi do toga da oni već i u tom mleku dobijaju vitamin D. Ali naše područje, koje je jako sunčano, mislim, deca i ne dobijaju, i kad ne bi uzimali vitamin D, možda bi jako mali broj, skoro ne bi bilo dece koja bi dobila rahitis. Ja radim 32 godine i moram da vam kažem da sam u svom radnom veku videla samo 2 rahita. Jedan na Institutu za majku i dete iz Bosne i možda prije jedno 20 godina kod nas. Zato što imamo dosta sunčanih perioda. Vitamin D, ja pričam o vitaminu D jer je on veoma bitan, postoje 2 vitamina D. Jedan koji se stvara sunčanjem preko kože, to je takozvani D3 vitamin, a drugi je koji se unosi preko hrane. Međutim, naša deca koja se, znači ako dobro sunčate dete, ako ga izlažete svetlosti, onda preko, znači infraljubičasti zraka, taj vitamin D se pravi. Ali je ustanovljeno godinama, pošto su ranije postojele razne zablude, kao što uvek kod nas ima povodom odrastanja dece, deca nisu iznošena na sunce, uvijana su mnogo zbog raznih predrasuda i tako dalje, da ih neko ne vidi i tako, i zbog toga je na ovom području, ali više u Bosni, bilo dosta rahita. Šta je važno za vašu bebu? Znači, pored uzimanja redovnog vitamina, znači Vigantola sada, jer je taj sad na tržištu i u redu je vitamin, znači izlaganje deteta suncu. Ne ono, pričat ćemo nekada o štetnom dejstvu sunca, jer sunce ima i ono pozitivno dejstvo i na rast deteta i naravno na prevenciju rahita. Unos vitamina D, kao i drugih vitamina, mora biti u okviru datih preporuka, jer kako nedovoljan, tako i preveliki unos može da dovede do ozbiljnih posledica, kao što su oštećenje krvnih sudova i stvaranje kamenca u bubregu.